Evar baş temaşavan heja un bxeyratın bernameye futbol şirove ya ekranı Çapel Medyayı. Temaşavan heja îro dîsa em ê bûyerin sporê cîhanê û Kurdistanê di şîrovekare me yê heja Elî Fikrî Işık re binirxînin. Her wiha mêvaneka me ya sürprîz jî îşev me re ye ku ew jî gelek karê diasporayê dike. Dal Kurd jî baş dişopîne. Ew jî bi mêvana me ew jî Roza Kurd e. Roza tu bixêr hatî. Gelek spas xêrdar be. Eyvar baş. Roza tabii herkes nas dike ji Çarpel Medyayê hevkara me wek min got. Kek Elî tu jî bixêr hatî? Navxêrê de bike me her biçî. Jî bixêr hatî Roza. Gelek spas xêrdar be hûn jî bixêr hatin. Berî em bêjin Roza ji bo çi mêvana me ye em jê bipirsin ka nabera wê û sporê çawa ye kek Elî yanî sporê hez dike temaşe dike nake em wê jê bipirsin. Valla ez bersivek klasîk bidim. Ez ji sporê ji futbolê hez dikim. Ji futbolê jî di zaroktiya xwe û ciwantiya xwe de me pir ji futbolê hez dikir, me pir jî dişopand. Lê dûr hatim Swêdê hinek dem ketê yani not û çara de têbîra me dengê min ketibû hingî ku min li ya dinyê Kupa Dinyê bû a futbolê û ve çaxê jî ez li Swêdê nih bûm û Swêdî jî hatin semîfînalê. Havînek xweş bû festek futbol yani şahiyek futbolê bu ez karim bêjim. Ez futbolê hez dikim lê îmkanê min e ku ez futbolê bişopînim kê min loma jî yani ana ji her diyarwarê dibêjim îmkanê min kê min lê ez tenê dixwazim bêjim ku bi Dal Kurdê re ew bi Dal Kurdê û hêza Dal Kurdê û rengê Dal Kurdê û navê wê bixwe dîsa wan hestê minî ê ez bêjim 25 sal berê bişûn de vegerand yani wek Kurdek û wek heskiriyek futbolê kevin. Ez dîsa bi saya Dal Kurdê lê vegeriyan. Ez Dal Kurdê wek te got ew qesî pir ji nêz ve naşopînim lê ez heta ji me tê yani wek futbol û teknîk û zanîstê naşopînim lê heta ji me tê ez hayê min jê heye û piştgiriyê dikim terefdarim û endamim. Kek Elî ez li Swêd dimînim Roza jî li Swêd dimîne taybetiyek wê ku pir bi qîmet heye bi rastî dema gotin tê de Kurd hebe çi konser be çi şev bin çi civîn bin çi mitîng bin û hela ji xwe maçê Dal Kurdê jî me re bêje hadi were me re maça Dal Kurdê belakî Dal Kurde Kurd e hema têm li her derê heye yani taybetmendiyek wê heye. Îja me îro ji bo çi ba Roza kir Dal Kurd roja berî du roja şemiyê maça xwe ya ewil wek em bêjin premier li siha xwe derket hemberî Trelleborî lê berî wî koktêlek ji bo kesên navdar hebû ku Dal Kurdê bidin nasîn. Mixwest ez herim wir bername çêkim Roza min tenê nehişt ez jî spas dikim jê re bi rastî hat me bi hev re em çûn me atmosfera wir û kes û kesên ku hatin wir têkilî bû wan re danî me zekir ka Dal Kurd çi rewşê de ye. Îja yanî eger berîkî em dest bi maçakim dixwazî ez anim civînekî wek min gavkadinê min got ya civîn û çalakiyên Roza gelekin anha jî civînekî wî heye navbir daye civînê û hatiye bernama me loma jî berî em bi wê dest pê bikin ka bira ji berinkî behsa wê atmosfera maça ewiliya Dal Kurdê bike û ka nêrînên wê çi bû. Roza. Kêfxweşî guhdarî bikim fermo. Ez jî spasiyakek Mehedî dikim ku yani ez bûyê re çûm maçê
بلکه جی بچه که غمساری بکرنا لی دیسا جبا که از جی تجربه خوی بری 25 ساله از زانم که هیجانا و کلجانا ماچین مالی ایل صحا خواه برنگه کی دنه از و هیجان زانم لما از جی چوم و براستی ام و هیجان جی جیان که مهدی ما گرد کامرا جی از نشاش بم دگو براستی وقتی که ام از جبو تماشاوانا بیجم وقتی که مروف ده هر صحا فوتباله یا اكو انا ها لباجار اوبسالا یا دال كردلي دليزي اتموسفيرك بروفيسيونيل دي دمرو البردري مرد كيفه هندر مرد زانكو تهاتي صحات فوتبول وانا وينين روزانا يعني ارم بله ما قرتنا براستي هستك خوش دمرو يادن كو دما مرتي ام هاتن هندر ما اف رنگي كردستاني ديتن براستی هین خوشتر بو میوانه که هاتبون از خوازم ویجی بیجم گلک جن هبون گلک دایک هبون گلک زاروک هبون جوان هبون و کچک هبون پر بالکش بو بمه یعنی هم بالکش و هم خوش از باورم دایک تاثیر لزاروک خود کن و جوان جی تاثیر لهفدو دکن و جوانين كو ام بوان ربيفين جي قالك جوان مدقوت هون چماش دال كردي حز دكن بري دال كردو على كردستاني ورنگي كردستاني ومينا كو از جي قوتنا كوك مهدي قوتنا كرد لكو هاب ام بري خود دني جوانا جي دقوت كو دال كرد جبوكو كرده جبوكو نافيوي ورنگي براستي هم حس كرنا فوتبولي وهم رنگي كردي وهم دنگي كردي دقينا هفدو يعني دبي باكيتك پر خوش جبو جوانان از پر بوزيتيف دبينم و تشكيدنجي خوشامتشو دايكه ولا ما جيلوربو بمالباتي هاتبون قالك بشجرين دال كردي جيم برسين از بوم يعني دنگ هاتمه قلت انت تخوازي الهندر تماشا بكي انت تخوازي هر لدربل تريبينه تماشا بكي وكون زانن برف دباريا و پرجي صار بو قلت كو چاوا از الهندر تماشا بكم از حاتمه حتا فرا از هرم دربه تماشا بكم و از وی هوی بکشینم هندره خواه يعني براستي هستك خوش بو و سركفتنا دال كرديجي بيقو من او جيبو وك ديارية كيجمره هم المالا خواه وهم بسركتن وهم جي از دور ورمورا كاچاوا خوش لیستن چاوا و یازه بخوازم جکک علی جی بفرسم هناك فرسان لی شتي خوش بو ما هفايفين جي تشكرن از هم بخوازن هم كارن هناك بحساوي جي بكر اره دخوازي همام جوه کوکتیل دست بکن دیسا دوام بکن لی بریوی براستی بریا برنامه سیدا البشن پرمیر هبو به انور قراهان را سیدا و انور قراهان گو ام هاتنا حیات سوین چاربل مدیای امنین کلکا علی فکری شق مبریاوی کریه مگو باشه ورن لی سیدا باورم دکانه کرتن چون ماله لی انور و هاتیه امیجی بگرن اکرانه انور جی انور تجيب خيراتي خيرات اليوم مرحبا جواري مرحبا اشترجي قبت به اي باشا امي وان مجاريكي امي بانوار ببيفن امي داوي بيفن برا روزا جبو جيفينا خو مبا باشا روزا دو كوكتيل ده مدي سويدي جابون تب قال لك ساره جي دبيوي انك بعساو ياجي بكد خوازي بله دو سويدي رو بوجي شارداريه بون و سياست مدار بون یک جوان جنبو مبوير هفيدين كرناوي ماريا پاشناوي انها جبيرامن شو دقوت كو ام كيف خوشن و ام سربلندن كو تيمك وك دال كردي الأبصالة ميواني مي والأبصالة ماچه خو ادلیزی او لوی سحاک استودنترناس از باورم نوی استودنترناس ای پیه گوت ام سربلندن و ام کیف خوشن و هر وها ام سرکفتنه جدال کردیر دخوازن و ام گلک جدال کرده بهیوینه
و چه آلیکاری جی آلیه مده هبه ام آمدن آلیکاریا دال کرده بکن بگو ما بیا جیه کیف خوشیه لی از باورم هناك حسودی هی جی تاخمی فوتبول بره لوبسالا نرینا من بخواه از نورمال ده همو جیانا خود دش حسودیه ما لی ده فوتبول ده از باورم قایش کشاندن یا جی حسودیا آکو جبو سرکفتنی از باورم هیز دهش برکو وقتی که مرا جو باجاره کی دن وره باجاره کی دن دوی مرا هول بده جی تاخمه وی باجاره خورتر به يعني از ويا هناكي جاليه اكيد بوزيتيف دي بينم جبو دال كرديكو والاستقبال نويكو بخوازم بهتر بهستر جتاخمه وبصاله باشتر وخرتر من يعني tabii وانا ورد قوتن نا وصاله باجاركي مزنه كك علي وانوار خزانه او جيل السويد مايا لور دو تيمم دنجي هنا تيمك دن هي بنافي سيريوسا تزانی وقتا ترکیه جی وقتا تیمکی هیا ناوی خو مثلا دکت دیاربکر سپور ام بیجن مثلا به ترابزون سپور وقت بیجه که سپورا کو وی باجاره ام وی اوه ایجا باجاره اوبسالا وان تیمن دن قبول ناکن دبین آلیکاریا دال کرده نکن وانا شکو آتنه بر ام اوبسالا temsil دکن دبیجن ایجا yani tabi asla dal kurde bilende از هیوی دکم که بلدیه آن سازیان دن ای اوبسالای باوا کی کاربن سپانسور و آلیکاریا دال کرده بکن و جالی آبوری دجی گلک خورد ببن باشا روزا جسر کوکتیل تشکیدن اگر هبت بیجی بیجه از سر ماچه جی نیرینه تبیجم تبینیه که تنه از بیره وقم دور رای yani آلیکاریا تیمم futbolu dilgirtine beje ki evet dilgirtine اري راسه اللي يعني حتى سيريوس دقوتن كبرى دال كرت لفيت ساعة مازن أكنكن دقو برا دال كرت لفيت ساعة فوتبول أناليز ساعة ما تقوت حتى دستور ستاندن يعني خويا تشتين قانوني جي هنا تشتين تنجي هنا لواي دال كرت بسركت يعني قال لك تشتغل سر بدرس خستية تأسيسة بدرس خستنا اللي هيفي دكمكو جالي بلدية وانجي كاربن سبونسور بيدا بكن انوار يرو انترنت او يقول لك ضعيفه تشود هات شو هذا البرنامج اخذ شيء باشا روزا دوام بك سر ماتش دالدين بله ده سر ماتش شو من الناخوني ماتش قلت لما كالي فكري قلت دبيت ور برنامجي ماتش ده دسبيك وقت مقوت براستي مقالك الفوتبول تماشا ذكر دما خده بالا ما كشاند از هناكي ور كتم ترساكو قالوه دال كرد غولا باده جا ما ديجا يعني هنگي كو كتبون براستنا قلاخوا كو غولا نخون ام ادي كتن تاياكو باش دبي هناكي هجوم جي هبه هناكي بعاليه دنجي ورن جتام دويت ترسيدي ولا هنا كي بار خدام دي داس بكرن مثلا هجوم دلي از خوازم يبجم براستي ترلبوري پر بار خدا و پرجي خورت ليستن لو ما خوازم دال كرد بيروز بكم براستي جدل كو بسركتن و دغول جي ابيتن دال كردجي يعني خوش ليستن لوق مقود داس بك يدي هنا كي ترسيان يعني ما قلت قالوا ممكن يعني الملاخوة وما تشاور الملاخوة وأوقع هيفي واللبس حاوقة محتشم يخش يعني وندابك يعني أز دسبك يعني دور بيستقي ولي أزويت رسيدة بوم يعني راست براسي أجي ور فكرين جبلاكو دفانس إذا قال لك خطاين شخصي برشيد بون أجي برترسيام لغول دو وقت خود هات او غول مورالك مزن دال کرده و بشلاجيش غولا دویم جي ستريسا ماتشي تدي اكاك علي دبيجن دما غول دبا هرتم ريسكك مزن هيك دو دقيقه بشتي غولي يا مرب كره غولك بخويا مرب كره غولك دم بابش عين فياجي وسا بو
bi xetaya defansê gola duyem avêtin ew jî moral dan. Tabii roza ne tenê wek ew di maçê de temaşe dikir alîgirekî gelek ew bû ji binê dema gol çêbû çawa bû çi deng jê hat bela binê kek Elî. Nizam çok çuma var mı? تقول ما قلت انا وشين كيك مهدي Dela keyfata bra bimerabe. از جوارا تشكي بيجم براستي هستك ناي تعريف كرن جاري ام دبيجن يا فوتبول دمالا قالك جرا دبنا كوكينا بين جنو ميرو مالباتا او دبيجي بر فوتبول ادنا وتشتيوا لي براستي هستك دنا كو بزماني مر يعني برنجي مرو ومرزانه باي مرويه ووقتك مرور بحمدي خو يعني او مخبلن ذكر وهوبا ذكر بيكو از بفكرم جي جوشا جي كيفا كو جول آويتن هستك ناي تعرف كرم براستي خوش دماكو مرال وربه او دیمنش بو چما هنی کک علی تزانی از پر ماچین دال کده چما براستی دماچا ده تظاهرات ور مزن جن يعني جن تظاهرات ور خوش تكن كو ور خوش تكن ماچه يعني خوزيا او كسين كي الورن سدي حفتي حشتي وي جن بنا براستي وقالك رنجينو خوش بونا قالك خوش تكن يعني براستي بالتليليه بدنجي وخا بر خوش تكن يعني والكرداجي بر خوش ها براستي او جلي لخدكن ابدكن اوتين وان ماتشا تدما بوارا تبيني تبي ولا تشكي فهمناك بزات ما شو خوش بوجي قوي خوشي قوي يعني لآمده چاندك وا هدي دبيتشي طوف ده شيف ده فريك ده ون بجيرن بهل اوكي هاش ده براستي دماچه ده ایمجی يعني وايش خد روزا بحثا پر تشتيكر هريكو از جي اوكبوم براستي يك جي اوكبو يعني آلي قربون براستي يعني لغور رسمي سي دورا سيسدو حشتي كس ببلاد كتبوني قيش شست حفتي كس جي دعوت كري هبون يعني جبو ماتشا كبريمير برندك بو يعني وبصالة باجارة كي مزنة قال لك كل دجين علي بالكي تباش نظام بي ل باجار دوراوي وك ستوكهولم اسكيلستونا ير وستروسا يرلا وبصالة بخار يعني قال لك كل لو عندنا هنا يعني كي ماني تقول تبيا زاروكي خبرت انا بشونا ماتشي للنظام يعني تشوا ده هر وارده كرد أوقاس برقصن دبي مثلا دار كرد دجي مخالبن وصانه باشا روزا تشكيدن وكيتن نعم كك يدين كيتا كهدار بكن تعبن يانجي بلي برسيمة هنا بس ام كك انوار كهدار بكن كاوي تشد بيجه نام غازي قوتن داويه بدمي تابي لو ما او ميوان سوربريزه لجبو دال كرد تشكيد بيجه براز انا دست بكك انوار یا جبو دال کردی از چنکی فرانسیزم براستی جبر کو افشار ولا سويد كاكا فرنسي بكذا دال كردي ثلاثة سويد بار كيلوما یا yani ev yani bir şansiye ki bir şey Swede vegeriyam veli dal kurt vaha şav da vaha periki yani ev tiştek u te u rozagot ev tuzanı yani dal kurt rasti dikare ve numune şuura milli ya kurda yani قد نبى ام دوارتن نكارن برلهب بكن ام نكارن اوقاسي بشكريه خرد بدن مثلا كردا يا ملي يا دال كرد يا سيسلو حشتي كس چي يعني نهات زانه يعني براستي مرو همگين دبا آلا كردستاني
رنگ کردستان لسویدی و بوها عزمك خورد هاتیه ویژن پادر ناف نتوی نتنی د چرچوه السویدی ده انسان مروف چاد کار ویا ارگانیزه بکه مروف چاد کار خورتر بکه لی ده هر حالکایی ده تدی از پر تعقیب نکم لی فقط همه سرکفتنک بچوک شی مدبی روژه بری منها ما فوتبولی که علی زانه میدیش زانه البته روزا جی بکی بیچاره تدی مسئله فوتبولی فر بالایی نشان ام بخواه ام خورد ون اختاکم ما ام فوتبول موجود بون اما بموديل ايطاليا كومونيست بارتيا كومونيست وتشاو ناف جواتي ده لسر يعني دسر فوتبول يري خو ديات جواتي ام جي بوي اواي كت ناف فوتبول او يعني نجبونا كو ام فوتبوليست بنيا مش فوتبول حز ذكر ام كت ناف فوتبول ما فوتبوليست ایجا پیش دوازده ایرانی چه بو رخصتنی ما قلس کتن بلا بون وردوه ده ام ورمان من زمانی چه بکن ایجا ری ام دچون ام مد آماتور دلیست ام دچون ماچا ایمجی وک دیریک سپور ام باش بون ام سر دکتن ایجا نقطه ام ودیگریان ام با اتوزا بلدیه دچون ایجا به جوشک مزن اختام دکت ناف باجر مخواد شرط من ناف فوتبالیست ناف تماشاوانی کو بمر هاتم دو توزیده مدگو برا خلق من نبینه وک ام حتی که بکن باور بک گلک جارا بری کو ام تکم ناف دیری که زیتونی بردی هی از دور پیاد بوم جو توزی از پیاتی جور چون مال جو خلق من ناف فوتبالیست ناف تماشاوان نبینه وک قصور کرده بک حتی کرده جبرچه وی گاوه تدی مدلک اسپانیا هبو فرانکو دگو تدی به فوتبول نظام چند ساله ولات اداره کی نظام چه امجی بوی پسیکولوژی ما فدیدی کرد ایجا آنها طولت نره yani نه کرد دواره سیاست وردوه ده دیپلماسی ده قاسی دار کرده بکی نخودی تاثیر قاسی تخمه کی فوتبولی قاسی خورتکی جوان سناوی کرده اختا کود دکتر مسابقه که بکی نمونه یک بچوک و روزا پروگرام به جمعی چکر یعنی نجبونا کاره نزدیجم یا انها خورتکی د مسابقه که دبی شامپیون دنیای کس نسانه کس قاننا که و امشی فدیدی که او پسیکولوژی یعنی او پسیکولوژیا بندیا ما او پسیکولوژیا کو نرینا ما یا اکو انجکتی مکره بون کو فوتبال جوانا چه اوقاسی خطر اوقاسی نباشه نظام چه پاشه طول نره خورتک یعنی تاخمک دکارولک و ها بلیزکو بلکی اموک ملت بسراج دیسیت حول بدن ام نکاربن دنگی خواه یاجی رمزی خواه نتوی بینیه لوما گلکی که خوش و به شانسم کو دویدم نسوی تعقیب جناکم فرنه انگاجم جی مسای فوتبال چند سال صدر واسوی فوتبال یک وزید دو هر دوجی حقیق خود محلال نکه براستی از نچم جنتی tabii تدبیجی از تعقیب نکم براستی لطن نهات از اما وار فکر işte Biliyorum bu kadar kakan var. Kaleciye ki baş ederek sporu bu yani te çava te şu futbolu berdaya temaşa naki tamam te fadaya edebiyatı kakatını tedgaz suluk merv çava verbayı çava kabine ketme suluki که مای مزنه هلبت یعنی تکیلیا فوتبال و ادبیات شما ازش که علی فکری پرسن تکیلیا ادبیات و خوارنه از خوارنه جی هم حز دکم هم شکرناوی هم خوارنه حز دکم اوجی تکیلیا که تکیلیا فوتبال و سیاست تشتکی بسری خویه لی از نزانم براستی اف که مایک منی مزنه اون به حق اون چیزی ببینن یعنی آمنا سرچاوا yani kana temaşa bike yani اره باشه امبری کی در باسی انالیزا که علی ببینش با ماچا پرمیر
ez tişkîdin ez hertim hema tiştên negatif wexta dibînim ez dixwazim mal ser wî tiştê jî bipeyvim em wexta li kokteylê bûn min dît ku hîn formeyên îsal ê ku meriv ji xwe bikire ji zarokê xwe re min diheb kureyê xwe jî girtibûn em çibûn wir hîn derneketine belki tamam kare dereng were belkî ji bê imkaniya belkî ji çiye nizanim gelek kemasiyê wan hebûn lê a balkêş bala min kişan atqiyê nû derxistine îsal derxistine ez rex nedikim bi rastî ya yani qebûl nakim yani reş e giş reş e nizam çima reş çekir yani mi bi çavê xwe dî hinek kes hatin divê ev çima we reş çekirî atqiyê meriv dixwaze kes ku sor û zerbe ku ji bo em bidin dora stiyê xwe herin maçê giş reş bûn nizam ev fikrê kiye ku dane wan û atqiya reş çekirine yani araş weka mervara baloyekî yani büyüye qet lê nedat mervara maçekê nizam roza balata jî kişand wan tişta bala min kişand û gelek dê û bav kulwir bûn û heta ciwana jî wan jî rexne kirin û berpirsê dal Kurdê ew rexne girtin jî gotin em ê binirxînin ji ber ku bavekî rahişt ya xwe nîsalê çûnî ku ala Kurdistanê bû û dal Kurd sernivîsan bû got ku em vê alê em ji veya hez vî rengî hez dikin em vî rengî dixwazin û em naxwazin veya reş bikirin yani ew geleka yani geleka min jî destpêkê nexwast ez bikirim arast ji ber ku xuyana yani ne dal Kurd bû yani mîna ku dema ku xwastin logoyê biguherin dîsa aynî hest yani wekû mere hestê kevkadin kekelî got evîndarî hezkirin yani heger yani wana birîndar dikin ji wê hezkirinê yani guhertina logoya ku em evîndarê wêne biguherin ya jî wê dorbenda ku em evîndarê wênim jê hez dikin ku wek yani bi dal Kurdê viyeke rengê biguherin nexweşî tiştê wa girîngin ji bo tereftara ji bo hestên tereftara dixwazim tiştekî din jî bêjim berî ku em herin nirxandina kek elî mesela piştgiriya navdarên Kurd ji bo dal Kurdê ez girîng dibînim heftiya çû mêvanê min Aron hebû Aron Aras li Swêdê talang jêr dibêjin pêşbirka a qabiliyetê a hunerê bi ser ket 11 salî ye Aron jî rengê ala Kurdistanê bi dorbendek rengê ala Kurdistanê lê û ket hundir bala min kişand ku gelek zarokên me ciwanên me çûn bawî ku ji hevdûr gotin em dixwazin suret bi Aron re bikişînin û çi xweş e ku Aron jî hatî Aron meşhûrê Swêdê ana ye loma Aron yani yek jî xortekî wek min got 11 salî ye û bavê Kurd e û diyawî Swêdî ye wek min got yani nih bûyî navdar ciwan wî nas dikin û yekser yani kêfa wan hat bi dal Kurdê ev girê dan yani giringiya li vir çima dibêjim bo ku navdarên me bibîsin û piştgirî navdarên me bibîsin û piştgiriya dal Kurdê bikin dixwazim bêjim û piştgirî jî pêwîst e atmosfera maçê wisa bû wekî din min got qey di bername heftiya çû de welat got alayeke nû mezin 6 metre got aynî wisa got got me ji Kurdistanê aniye 25 kilogram biye teyarê me aniye lê bawerim ew ne 6 metre û 6 metre qare bû yani 6 were bû belkî yan jî wî havî bû lê dixweş e ew jî baş bû ne xirab bû bira tiştê wisa hebin lê alîgir kêmin divê alîgir zêde bin di pandemî xelas biye baş e em werin kek Elî Fikrî Şix kek Elî Fikrî Şix di telefonê de te got divê dal Kurd wisa be wisa bilîze ev maç divê wisa be ka em tişte bibîsin bira temaşevanên me jî bibîsin ka tu maçê çawa te dinirxînî Bi rastî temaşevan ê ku tirkî zanin îro di ocak medyayê de dal Kurd û defansîv stratejî bi vî navî gotareke min hate weşandin hûn jî karin bixwînin dûr de min bi hûrgilî û hema tiştê ku min xwestiye ku ez bêjim yek we got
لبریا کو از وی ماچه و وی فکر خو بپارێزم ئەتخوازم دەرحەقی وێ سۆحبەتا مەدە هەنێک تشتێ گرنگ بێژم یەک فوتبۆل ji bo alîgira têlîstin û alîgir tîmeke futbolê dikin xwedî welat ku alîgir hebin ew tîm dibe devlet dibe aparatekî dibe organizasyonekî û kî dibêje bila bêje ê ku dîroka tîmekê dinivîsînin ne dîrok nasin alîgirin yani ji bo tîmeke futbolê alîgir ku tinebin ew tineye yani di çîroka dal Kurd de jî meriv kare bi rehetî van tespîta bibîne yani dal Kurd li gorî Liga Swêdê û tîmên Swêdê hê zar wê hê 14-15 saliye bavir jî debûye yani dîroka gotoborê bîne berçavê xwe ya Malmo û 2004 de ku dal Kurd hatiye avakirin di van 14 saliya xwe de ya di 16 saliya xwe de heya Allsvenskanê derketiye ji Allsvenskan jî ketiye ji wir süperetanê ji süperetanê jî ketiye etanê yani hem zarûye hem xwedî tecrübeyeke mezin e lê ev tecrübe nabe alavekî ku dal Kurd bi pêş keve çima nabe bela ku du dal Kurd yani alîgirî ku çîroka dal Kurd xwedî derkevetine ku alîgir li çîroka dal Kurd nekeve hinga wê hemwelatiyên Uppsalayê tîmê wir bêjin yani erê mêvane yani çi dixwaze birahare yani wêna xwazim û heqê wan e jî bela ku dûr de alîgirên Kurd çîrokeke gur û geş ava nakin ev êdî yani karin weke metneke edebiyatê vî tespîtê em karin xwe ji ser dervayê sahayê xwe bişeqitin nava sahayê jî ji bo ku tîmek planekî êrîşkêr ava bike divê ku alîgirê wî hebe çünkü êrîş coş e qiroş e êrîş motivasyon e êrîş estetîk û artîstîk e ev jî bê alîgir qet nabe divê ku ew rihê alîgir ku bi coşeke mezin çawa maçê temaşe dike weke enerjiyekê bişîne nava sahayê da ku tîma te tekeve karakterekî tîmeke êrişker îca şaşiya mezin jî di vir de ye dal Kurd weke ku xwedî vana be tev digire loma ji Allsvenskanê ket loma ji Superetanê ket hêdî dîsa radbe bervejor ve diçe demildest divê ku pêşiya pêşî dal Kurd xwe hînî bergiriyê bike yani dal Kurd ji nasnama tîmeke ji rojhilata navîn derê bibe tîmeke rojavayî bibe tîmeke Swêdî ji alî lîstikê ji alî hişmendiya lîstikê ku wiha neke wê dîsa here û were ev bê îstiqrarî ye mesela divî nava vî 10 salî de min gelek maçên dal Kurd temaşe kirine ku di wan maça karibû herkesî têk bibe di heman maçê dikaribû ku li hemberî herkes jî têk jî here yani ama futbol ne hoqa keyfî ye weke ku te çavê xwe girt û tu bera yekî didî ew jî dibe teqil te dixew te dikuje yani tu çûyî xwedê giravî êrîşê û te çûyî loma divê ku erê alîgirek ji dal Kurd re divê bivê nevê bê alîgir yani bê alîgir ji xwe nabe yani li dunyayê li cîhanê em gelek tîma dizanin
yani hayat dereki gelek serkeftine lebelak ve aligre wantının ew berdewamî nayê berdewamî çê nabe yani mînakê wan gelekin baş e bipirse Roza. شکایت خوازم بپرسم دال کردیانا کمپانیا امباسادوری باجار به باجار ولات دست بگیری تو سویا چی تبیجی و تو و انجام جدر کردن yani encamek baş bu komkirina taraftaran. Yani ev hevldayın başın divê bêkirin lê encam müjê derên dernayên ez bi rastî nizanim. Lê ku tiştekî dinê bikin mesela kekê Enver got yani hemû rêxistinên Kurdî siyasetmarê darên Kurdî ku ji Kurdarê temaşakirina futbolê bikin wezîfe ew ê tiştek derê. Lê divî karî ji Kurdara bihêlî mixabin ez nedivê bawerê deme tiştek wê jê derneyê lê dîsa yani tov alîgire yani bê alîgir nabe ev kar. Yani ew jî hewldarin ku ji bo alîgira peyda bikin ambaz. Dînim weke çawa ku edebiyatek bê ziman nayê afirandin û ji we re ji gelek tişt lazim in hinek tiştê wiha ew ji dîsa girîngin ji bo futbolê jî bi vê nevê alîgir divê hebe. Evet. Yani maksada ambasadora ji xwe ew e ji bo alîgira peyda bikin. İja wê çixwe bi serkevin nizam. Baş şekek Alî maça do çi Keko yani veka çîrokek tune ha çîrokek tune veka yani wê ew ambasador ez nizam telaffuz jî bikim ku têne yani elçi ha yani elçi ne xerin wê çi bêjin yani em Kurdin em Kurdin ama mesela sporê de çîrokeke taybet tune kesî nafirandiye ê ku dixwazim wê çîrokê binivîsîne jî kes wan godarî nake li wan nanêre ji xwe erê divê herkes bêje erê rast e wala divê ku em bikin lê roja maçê jî kes nayê maçê. Bes kekelî dixwazim vir tiştekî rast bikim ez li gor ku dizanim û pêbawerim ambasadoriya ji elçîtî ne tenê ji Kurda tê xwastin ji bo komkirina piştgiran û terefdaran ji bo dal Kurdê hem bi İngilîzî hem bi Swêdî ve hem bi Kurdî yani ne tenê di nav Kurdan de heger ku tenê di nav Kurdan de bi ji xwe wêran e yani wê yani ez pê nezêde bawerim ku علاقه کاری به هزار به میلیون یعنی باجاره که وقت سالا کد ناف چهار باجاره مزن ده هر باجاره به هزاران کرده ده او یک سرکه استکهلم اگر کد ماچا مالا خو چهار سپنجی کس ورن جی چهار باجاره مزن که وقت میگوید به هزاران ده هزاران 20,000 کرد لینه از باور نکم که دیدم کرد طرفتا او قص یعنی رولا امباسادوری لولاتان و لباجاران که ناف کردان ده پیش از بگشتی ده بیجم یعنی ده ناف سویدیه ده جبر که تیمکی سویدیه یعنی تیمک فوتبولی سویدی ده کرد ده ناف گشتی ده بیجم ببوره بله وقتی ما دهارک براستی امورن سر ماچه کک علی تو چه بیجم Verin. Yani demildest ji bo ve çîrokê divê ku dal Kurd malpereke bi Kurdî bi soranî bafirîne ev yek divê ku radyokê ji xwe re veke do divê ku podcasta çeke sê yani wê însan çawa bi vê çîrokê ve têkildar bibin wê çawa daxilî nava vê bin ku evanan nebin henga ev gotine tenê em rêve birin em ê çi bikin em wiha bikin lê divê ku alava wê çekin mesela peki Enver çîroka dinivîsîne çiye durde ew em dizanin erê durde çîrokek heye û çîrokê xwe kiriye çîrok yani ne çîrokeke ve şartiye wê çîrokê derdê xwe gotiye hemû hêdî xwe vekiriye û aniye li dawiya dawî tev di fikrê xwe xistiye holê ya me erê em vî çitî bikin lê ka wê çawa bike ka alavê wî ev tune mesela dal Kurd rêveberiya dal Kurd û perspektîfa dal Kurd di vir de mixabin dije
arişteye yani dvirde psikerek pırın divek bu dvirde meji zelal bibin ha yani ez gavat dal kut u revaberiye van nerin dibeçi Türk maskeli balo yani jumara vahate yani meddi uçun qadiya jüvet şekler nayi varna maçı Wara maçı. maça peşiya Norbi rastı ji bo min yani hayal şikastine pırmazımı belaku milgol gelo ev maç li Swêdê tê lîstin ya ji li bismillah ve amatör hatine bahev û bê serî û bê binî bê plan lîstine li belaku destpêka lîgê bû min wan gez nekir ez vêga jî gez nakim wekek tijranî prensibekî me heye heya ku 6 maç neqedin em derheqî wan de hinek biryara nastînin lê maça Trelleborê wa kelecanî bûm yani bidî ku Darûkurt di herema yekem de topê nade pêşbazê xwe erê gelek kêmasî ne lê ji bo destpêkê wekek ku vekirina çîrokekê wekek ku herikandina romanekê ev esas temel e ku tu karî vî bikî tu karî gelek tişta ji serê swar bikî loma dewra yekemîn ew stratejiyeke defansîv bû helbet ji vê stratejiya defansîv êrişeke yani ofansîv jî dertê lê ku meriv di vir de xwehosta neke bê qusur neke tu nikarî planekî ofansîv planekî êrişker derxî holê û zû de jî yani min tiştekî wiha dar ku te nedîtibû yani em bêjin xwezê ve ew destpêk nîşan dana yani gol pênc pere nakin yani gol ji nişka ve bû ji wan re hev hat lê ew defans honandî bû ew organizasyon bû ew aqil bû yani ew alternatîfê hev û bi gelek kesa di futbolê de di futbola hemdem de nûjen de ev tiştekî gelek girîng e loma divê ku weke lêstika îsal ne tenê vê maçê weke lêstika îsal divê ku Dalkurt lêstika Trobolê tê xeber xwe û wê her heftê tiştekî kevrekî deyne serê bilind bike kevrekî deyne serê bilind bike ku wiha bike ez bawerim bê alîgir jî wê dîsa Dalkurt karibe xwe biqebzîne Allsvenskanê ez hewqa bi wê lêstikê bawerim ne devra duya ji xwe betilîn ji hev de ketin û Trebolê jî weke psikolojîk weke gurê har bi ser wan de hat telaş û nizam çi dise gelek tişt nava hev ketin lê ku bêjin erê lêstika me ev e em ê vêya çawa ji qada defansê bergiriyê dixin qada navîn ji wir qada êrişê em ê çawa bi hev re pres û kontrpres bikin mesela ji hema bêje sedî pêncî tê çareserkirin û Dalkurt dikeve rêyeke rast Gel ببورك مهدي تدي برنامج هذا كذا Mîro teslîmî te kiriye Mîro teslîmî te kiriye ميرو نبيسات بهورجلي خواند يعني تدبجي كو تكتيكك باش مثلا ديفانسي مثلا باراستنا خلاخه كو دال كرد بردوام بك تدبجي يعني جبت yani dibêje futbola defansê taktikek baş e بقري سباج بترجماتك مهدي yani futbol ji di xalatê holkirî top tere tedlîzî top pêşbazê tere tijê distînê yani di xalên futbolê hene ji wê pê ya siyacî tune ku ji xwe tu qala xwe biparêzî tu yekê pêk tînî îde ku tu qas karibî pêşbazê xwe ji qala xwe dûr bixê hinga derfetên êrişê dertên yani divê ku meriv bi derfetên defansê êriş bike ne ku weke şebeşekî defans û êriş hev biqete
اف كابنه اف شو اف فكر شو ادي اف فكر كسب عملناك شكرا جبلي بس كاك علي د بشا دویم ده از يعني مثلا باراستنه ده تقول وستيان جي جهف كتن وعينا جواره بو مثلا ترلابوري جلك جول رواندن جلك إيريش كرن وجلك جوريوان جي بشانس جي ديرك وجريان وجلك جراجي براستي جي كيف خوشيه بو يعني از خلجي وان بيروز دك ميدال كردي جلك جول جي خلاص كر يعني كنا بنقول يعني بنارينات يجب بنارينا من دال كرد وستي ادو يم جي خو باراستني بنارينات حتى شخصي خو مره خو دفانس بليزج بوك مره داويه د نوست او ريسكاك مره جولا بخو چنبه تديت برسن veya جمارشي رو كسباس ذيك شوي وقت كنت زاني هر وبس كاك علي ببره استاتستيكن دورة دويم 64 او نا 64 يعني ترلبوري البيش بو اري ايش بما بتشافي خدي ام جيان هاكك علي ام جيان يعني مديت ذيك كو بيشتي اما بالدقة بينجي ورده ادي كشبوك ودال كرت وستياو يا Gavaku merdo vaste eko topet lizin zanen. Tenikari vaket gora dile xove tope kontrol biki. Tenikari bi isabet baveji. Melak tu vastiyayı. Loma dvirde hem galati pırçedibin u hem jî telaşa kemazın. Yani embejin devra avul de futbolisteki defansa dal kurdi kutak daha digirt da havale koy. Devra duyam de binevet kırtavet. Eko tutavêjî dîsa diçe ba pêşbaz dîsa sertetê. Tutavêjî sertetê. Loma bin te çikîne. Yani devra duyem de hale dal kurt hale halavçıya bu ben liya çıkan. ايمن وسا Soydayı. نش خلجيه وان بنا ايش خراب بو الاستقبال Yani kalacı يعني اجي كاك o kalede bir vegan nedin Brasteji gelek top servi de hatın. Yani ne ku embejin tiştekü buna gol u pırpınermend bu faave. Le ne eki xarabeji. Dive ku em sabır bikir. Haya şeş haftiya. عرف اجي لماچه نريني خو ها بجم تزاني راهنري نو ايكي انين داليبور سافيتش شد جولات حتى دغو دو سال بري راهنري ساله سويد بيان جبلا تشوكو ما انيوي دغو بلاكو فوتبول كي اوفنسيف يعني هجوم دداليستن جبروي دغو ما انيه يعني دخازن كو دال كرت فوتبول كي هجومي بليزه لبرايمن دبي ماتشي او ماتشا اول ار نوربيدا تشتكي من كشان كيماسيه كي مزن يا فورفيت يا دولكر ده هي تمام دو gol çebun le evji bi saya kabashi yani presawiya ku çunser defanse o bi kabiliyet avi yenik çebun şu gola diyem ki hataya defanse bu yani o vakidin ji defanse de min dit ku gelek topa wendatkin yani ye dal kurde be rayl bervanaji werin girtin helbet وقت اگه هین دو ماچن امیل پنج ماچ چهار ماچه دنجی بوی هایش را بکن که کنور دو بیجه تماشه نکریه تو چود بیجی یعنی ماچا دفانسیف آن اوفنسیف یعنی وقت علیک فکری هرتم جمر شخصی رخنتین لی اد بیجم او رینین علی فکرینه چاوک او پرتوکین تر رخنت دکن نظامتی چاو رخنت بکی دبیجن علی فکری همات به برگیری futbola برگیری نماید دبیجه آکرنه futbola ایتالیا یا بره او دما دگوتن خاصاب نزانم چه علی فکری چه ماهین دما ایتالیا بره دپارزه لیمگو او فکری وینه او futbola ور دپارزه تو چه دبیجی yani دبی دال کرد به کیجان سیستمی بلیزه Ya rastî meselê dal Kurdî û meselê teknîk û mühendîsiya wê ew nekarim li rûka stafî nekim Elî Fikrî baştir zane lê tespîtek min heye bi min dal Kurd jî ew wek derek sporê ye na em derek sporê dilîst em diçûn Mêrdînê di amatûrê me dilîst
hemû takım merdîn û der û dorayê û derek wek demariyê bû. Ême ne taktik hebû, ne teknîk hebû, ne jî teknîk direktör hebû. Em derdiketin me bi qaweta ya namus ya mesela ku em vê maçê bistîn. Kes hiç me nedigonê çawa bikin çilo bikin û em derdiketin me ew maç distin. Me distin bû deqan nodî em 1-0 pêşê de bû hakim giş merdînî bûn ya çû diketin dorê qada cezayê penaltî dida em mağlûb dikirin. Me çar dikin me şer de dixist me wan dixist. Dal Kurd bi baweriya me eyn bi mantığa derek spor yani qasî ez ji şîroveyê ve qasî ku takip dikim dibînim. Wukaji asla wî danaxîne. Dal Kurd di nav tîmên Kurdan de asla herî bilinde ya. Ez ya amenna ez ya kabul dikim. Yani ev ruhekî baş e ez nabê xerabî ne tişkî negatif e. Yani ruhekî Kurdî heye Dal Kurd temsîla duwarê sporê de Kurdan temsîl dike. Di vir de çi heye mesela teknîk û taktik û mühendisiyê tiştekî din heye niha qirnê pêşî yekem ê Kurda li der dorê siyasetê û komeleya hatin cemhevdû û li Swêdê xwedî rol û fonksiyonekê bû. Piştî wextekê ew rol û fonksiyon herî yedî çend qes û têk çû niha qirnê du da û qirnê sisiya ciyekî ku karibe xwe lê organize bike belkî karibe dal karibe navnîşanekê karibe adresekê û ev xortên ku li Swêdê xwedî rol û fonksiyonun karibe enerjiya xwe bidin Dal Kurdê di dev dora Dal Kurdê de dikaribin vî tiştê ku em hêvî dikin û teknîkê û bergiriyê û hücumê dikaribin enerjiya xwe bidin wê derê û dikarin li dev dora wê vê ruhê millî di şexsiyeta Dal Kurdê de xurtir bikin. Enver dîsa interneta wî hes bû. Werhasıl ji bo gotina Kek Elî devam bike. ji bo gotina te ez tişta bêjim vêga bergirî heye gava ku ez dûm bergirî ez behsa İtalya Ez ne dijî futbola bergiriyê me tu carî. gotina xwe got te gotina xwe got katin gotina me Lê ez li gel futbola ofensîv hücum yani. sen navê herkesî gotin îca reftinê yek hemû bergirî ne yek e û bergirî jî ne îcada İtalyanê yani bergirî ji xwe di rihê vê lêstikê de heye divê ku tu qala xwe biparêzî bergirî ne bergiriya wekek Tirka dibe Çanakkale geçinmet de yazda kesabînê deynê nava ewka xwe jî ya ji weke Morîno tu rabî otobûsî bînê dawiya dawî park wekî ne tiştekî wiha ye yani şiklê bergiriyê ew e ku tê pêşbazê xwe ji qala xwe dûr bikirî û bergirî jî di nava têkiliyên futbolê de têkiliyên hêrî modern e mesela tu nikarî êrişê hewka modernize bikî lê tu karî bipîvî ya bergiriyê ji bo wê di tişt lazim in divê ku tu herem teng bikî yani ji bo ku tu herem teng bikî divê ku derkevî pêş de bergiriya pêşî de ya klasîk de çi ye divê ku tu paş bisekinî ev xelet e tu çiqas li paş bisekinî wê pêşbazê te hewqa nêzî qelet be mesela hene vê dema paşî de hinek frîkek tê tavêjin pêşî tîma diçû barajê li nêzî qala xwe avat kir vêga herkes barajê ji qala xwe dûr ve avat kir ji bo çi ji bo top ji nişka ve sereyekî jî nekeve û nebe gol ji bo di nava wî cê ku top avêtin û ji bo hemla qalecî de de hemle hebe yani fersenda qalecî hebe ku ew jî tekeve nava lêstikê ne ku ji nişka ve golê bixwe loma yek di bergiriya nûdem de tê herema teng dikê yani derkevî pêş ev yek ya di duwa tê
دبي ماركاج از جان دبي تماس يعني كورا بيشبازته توبي بافجنا كرش دبي كتوان كوريدورا بجري وكا برنسيب دليستيكا فوتبول ده خطرناك جي توبي ناي جي كوي توبي آويتن جورتي هنگا دبي افكاري برجريين يعني تيمكي اوفانسيف بيجي تشتري حيابني كتوب كتب بين بيه بيشبازته تم مجبوري و ناسناما خوي برجري كير لخوكي تبي توب جرستيني التبي تش معنى جيك وتوب لها دفيك وتسير شاركست بريس بكي واحتمال ابكو وتوب بافجنا دركي جبول ورجي خطرناك كمازن تشينا بدفيك توان قودر جي بختميني افكاركي هندكي شخوة قالا كتوانا تشيتكي تنازي حالا پیشپازی خود بی هنگا پربرحتی به استراتژی که برگریت ایریش دکی یعنی کواکو از بیشم استراتژی برگری ایریش بطال نابه بالا همو فوتبولیستا لسر کارو باری برگریه یعنی پیشی کارو باری برگری دوره کارو باری ایریشه اوفانسیفه برای محاوله فهم کرن 5 dakika yani işte 5 dakika diye ama maça Manchester City ve Liverpool bunların دو هات الاسلام السربيجي نفسان دفرت ازيد سافان خلا بهرغوليا بكم راست از قال تمام براسي از نلدجي تكتيكا ما اد بيجمكو يعني ملات ابدا تكتيكا كم استراتيجي يرو ازيد يرو تمسر راس بكم والله باش سباس از يعني ملات فوتبولا هجومي حاسدك لو ما جيت بيكك عليك شما استاذ بيجا يعني برا دال كنت فوتبولا هجومي برشلونه برا دال كنت برشلونه دبي لو ما وصلتي باشا ولا مجاره دال كنت قال لك دريج بو او مبيست جبينا روزا خانم جي بطال بيه وي حياه داويه برنامج اللي قال ما بقى روزا خانم جي نعم قلت دسترام بتشاك زي تربو از برسك دنجي جكك على فكري بكم وأز دستوري بخوازم كاكالي تقوت توكشيرا بكار تقول أزش أم شش حفطة دمينن ودور أمي شش ماتشين عول نرينوا قالوا نجرينجن شيروفيوا نجرينجن وقت شيروفا كارين فوتبولي جبو تيم فوتبولي طيب جبو دال كرديز برسم يعني اجبركو دكاري تاثير بك مثلا ببرسبكتيفا و بتشافي و وقت هون ماتشات تماشا دكن دنرخين كماسيات بين وكو انا هون دكن كيجان تاكتيكي ماتشي جرين جنياجي كيجان بهتر جولاتينا ناين سركفتنيتينا ناين يعني چمون شش ماتشا بمين دور بيجن چمون دنافرنا بيجن ايش بالا مشاند اف برنسيبك لسا فوتبولا نوجنه بلاكو هر تيم شش حفتيا بآمادبوني درباستكه دورده فوتبوليستين ترانسفير كيرين هالبجارتين ليستيكه كتي هالبجارتين لغوري بي ليستيكه ادمان تكرين النظام كيكي ان قاس تشبو بكردي قاس تكتبي قاس نبست قاس يعني قصتك قاس يعني أفكرنا وجودهم قاصلريا ها قاس بيجا عضالة هذا يعني لغوري الرحم نا بيجن رح كيجان تي تشابا بليزي لغوري تكنيكين انتريماني ان وجان دوان عدالة خفرتكي او جي ايدي نجبرة يعني بعض وبسكنة نظام شبكة او شو فوتبول ايدي تيبي فاندن علم حياة داويجي كتينافا فوتبولي اف شش حفتيا تنك ماتشن تايبت جي دليزيت خود جربيني تشدر جربيني دليستيكا خو استراتيجيا ليستيكا خو وتكتيكين ليستيكا خو باليكاريا ليستيكوالي خود جربيني اي اما دفرده بلاكو كار نجديه يعني ملحم بري بيشبازي خو جيبون ما بستكي نايب ابنها قبول كرين دليكو ام ديسا وكا وقتا امدبونه شش حفتيا بدنا في راهي نريكو
دوید زمینه راستقین هم بری راقبین راستقین خب بجربینه پیشتی و امه بیجن والا ev listik şaşe ya jî ev rahîner baş ne fikriye ya jî pikêr nayê ya jî ev futbolîstek û ji bo vî karî wasîfedar kirine ev ne êvî karî ne yani ji bo hinek biryar û yargıç ve nizam ji bo tabii duvan şeş maça da Dalkurt çuka kazanç bike o çuka puan zêde bigire karekî mezin e yani karê. Yani şeş hafte ji bo wê ye. Lê navê mane em ê wiha disa biaxivin. Lê ev axiftinê me jî divê ku bi guman bin yani ne weke ku rast bin, rast bin. Ez jî pir ji xwe amil naaxivim va heftiya de. Lê piştî şeş hefteyê dinê ez ê bizanibim ku heyetine keke Enver tiştekî dibêje. Erê gotina Enver qut bibû devam bikete. Na tamam ez nizanim ku ma ya rastî yani qestame ku ew qirnê duyem û yê sêyem ku li Swêdê giyanin yani dikaribin li dev dora dal Kurdê qenebin em bêjin xwe organizekirinê xwe organizekirinekê bikin belkî karibin fêdeyeke wan baştir çêbimîne ew gote lê ez ê pirsek eşkek alî bikim. Gelo yani ev yani mesela me Kurda tenê ye yani mesela em bêjin di siyasetê jî di edebiyatê de jî di futbolê jî de yani tiştekî ku em dixwazin li gora dilê me çê nabe yani em dikin nakin yani ew qas partiyê me siyasî henin ew qas organizasyonê me henin yani rojekê yek tiştekî dilê me nake ev yani ev şaşiyek di me wek Tu bêje kek Enver çima var ya? na Yani ya herî basit futbola çima çarset kestin yani. Ay çima yani şaşiyek di me heyke ku walla yani emin ya ez yani fikram hey tabi divirdi. Emin ez dibêjim di ruhê me millî de di şuura me netewî de kemayek heye. Yani ez wiha lê dinirim. Belkî ji belaviyek ku ji Kurd bi ser nakevin. Ya bi ser nakevim ama miratê qet ciyekî de em nikarin ama ya rojek tişek dilê me xweş nakim ma ev çi mesele ye? Ya siyasetmedarekî me, partiyek me, organizasyonek me, taximekî me, nivîskarekî me Nexwe hestê me netewî birîndar em divê berê wan derman bikin ku ne qelsin mirî em yani em bi rastî em yani nizam yani ew xwasî jî naxwazim bêhêvî û naxwazim tedî reşbîniyê bikim feqet yani em çima carekê xweşbîna bi çima kêfa me ne ya kek hani ev dar Kurd tamam ser çava me fehm kir yani wanî hema wek bi çikê tedî bi paraşûtê hat û çû lê divê ciyekî xwe bigire yani ya Allsvenska ya li Ettan ya jî eş kuzanim yani qene bire îstikrarek hebe û em jî bibe xwedî tîmek xwedî taximekî millî em bêjin ew cê me ev e me fehm nekir yani bi ciyekî tedî em birin ber perê ezmên û nişkal berda û dur nisan carê din bilind bû yani baş têkiliya veya siyasetê çi ye di dal Kurdê de ew bi wê jetê bi wê ansansörê hilkişiya Allsvenska û daket Ettan û anan nizam çawa yani ma ev tesadüf bû dal Kurd çawa hundirê demek wiha kin de ew qasî çû û hat û anha nikar ciyekî ji xwe bivîne yani nexwe dest û tilîtê herin yani em çima ya em wana jî bivêjin Yani dest û tilît zêdetir ez dixwazim tiştekî bêjim yani tekiliya me Kurda û tekiliya aqil ne tekilîke baş e bi gelemperî ne baş e em pir bi aqil emel nakin û em bi aqil jî bawer nakin loma ji bo me bi destê mezin û em ê hemû jê re biat bikin nabe û loma jî em qurrene yani qurrene ser xwe de jî keşî jî nas nakin û bela em qurrene yekî ku tiştekî xweş jî bike em çavekî dinê lê dinêrin werhasıl yani
ji alî felsefê ve ev tekliya jiyanê û tekliya aqlê Kurd belak û gelek lewaz e. Ji vir çi tê? Kurd kêfçî ne bira kesê nexapîne. Kurd ne şerrûdin, ne şervanin, ne kahramanın. Tenê kêfa xwe dinêrin. Loma ji xwe re dewletek çêlekirine, loma xwe nespartine tiştekî. Yani tu weke werê di nava dîrok de tu qewmekî şervan bî û çawa dewleta te çênabe. Na. Li dîrokan de tevê dinê dinêrin watşta dibînin mixabin yani vêga jî el bismidim karkirin باش كيك علي pênc ez ê biqedirim keko îro ez û te ez ê biqedirim gotina min nebire برا هبدا لا edbêm û çend birane dibe em yazlı birane bavê we çi karî dike bavê me ti karî nake vêga çi dike dibe nexweş li malê yani ti pişe wî tune ti karî wî tune û yazdı insan aniye dinya yani divê tekliyê de hişmendiyek aqlek yani aqlek ji bo jiyanê tu dibînî û mixabin sosyolojî ev e ji xwe belak û melser vê sosyolojiyê ev siyaset barkiriye loma wa hişk e yani hev asê dibe mesela em ji sosyolojiya xwe jî baş fêm nakin ji aqlê xwe jî û li gora xwe jî modelekî dernaxin werhasıl loma halê dalkird jî ev e اري باشا من خواست از بيجم تقول البسرن مقام ايدي يعني جي سويدي درباسي عالية كردستان ابن تو چد بيجي روزا اگر تو تخوازي بميني جي تو كاري بميني از هنا کی چند خدم و از دوی دستوری بخوازم بریم هر کردستان از کارم پرسک اري دیجی قطري خو بيجي mesela derek hat mesela ser sülük romana davi bine ya sülük bu Enver Karhan misaller romaneke pırmazını bela tişteki ne beje u gelek tişta nişan de yani lehenga binerin xwe yani teslimi jiyane bu ne radikalin ne tuazın tişta bu guherinin xwedî îrade ne lê îrade wan dîsa ji destê wan hatiye standin erê ku mînakê wihan ku zêde bibin em ê karibin êdî hinek tişta bawer bin û em ê karibin bêjin em daxilî nava dinyayeke ku têrî û dije fikrin li ba me fikir tinene em retorîkê dixine şûna fikir em hinek ji berê xwe dixine şûna aqil ne tiştekî wiha ye birastî loma jî karê me baş naçe li her awayî de werhasıl silav ji te kelmer واديسا هات سر ادبياتي رحمه شروبه اناليزا ادبياتي روزا طيب قلت شو قلت او بري روزابي او آخر نگوتیه یعنی وی هین آخر سر سلوکی نگوتیه از هین بندم آخر يعني ام بيجن ام كارم بيجن كاك عليهم بكن وگرن برنامه سر شروبه ادبياتي لو سيدا بمرمره ایمان همیشه در آنش نه از نمی چل بکم سوانه من جوین همی لسر پرتوکاوی جی گود یا ev Ali Fikri yani çeşitli futbolu, bazı tür edebiyat kare, tür edebiyat hazır. Yoma insan ماما فوتبوليست نكارم ببن ادبيات insan kare kurda kuru kare kur mecbu rexnegiriya edebiyat rek çekir bu dünya seri me civiyan kırın şah. Teberxo ne da teji ama zut teber yani şu ez bedil bum. از فوتبول هست كيمياء از دلالة فوتبول ما زورك هي آمين مرا كارش قالك تشتاب هفر حسبك مرا كار هم جديات حسبك هرين هلبت نرحت مرا كارش فوتبول يجي حسبك تنت جبو باراستنا كالي دال كردي وفوتبولي از شاهدم بشعبي خدي از جيامل السويدي لستوكهولمي الماتشات دال كردي همو رنگين كردي سياسي
aynı tribüne de maça dal kurd be aynı hestan bankırını tamaşakırını beku şaş levdu binerin beku çavt levdu binerin tevku her yeku rengek hemû ciwan bihevdûre hemû kes bihevdûre em bixwe jî li wir em jî gelek reng bi yek rengî em li wir dal kurdê me anî bahev ez veya pîroz dibînim ya din mesela çima sernekeftinê jî ew mesela hestê netewî ew piçekî qusûrek li ba me Kurda heye ku me re jî yekî hez neke û ew yek bi serokê komelake ya serokê dezgehekê ya serokê tiştekî ji bo ku me re ji wê yekê hez nake me re wê hestê xwe dihêle netewî dihêle wê wezîfa xwe wê xema xwe dihêle me re ji bo wê wî tiştî dihêle ew kê masiyeke ku em divê wek Kurd piçekî li ser bixebitin xurttir bikin wek ew jî şîrova min ê li ser şîrova we û ez berî em herin welat bismilê tenê dixwazim fikreke kelî li ser akademiya dal Kurdê ez girîng dibînim wek dayîkek Kurd û wek Kurdek li diaspora ez akademiya dal Kurdê girîng dibînim tu nerinê te ser wê çi ne gelo wê akademiya dal Kurdê bikaribe yani her bêguma ji bo hemû ciwanên civakê yê li Swêdê ya jî li wan bajaranay li wan bajaranê ji ber ku ferenê yanî komele ye tu çawa dibîne akademiya dal Kurdê hebûna wê girîngiya wê û wê çawa karibe di civaka Kurda de çi rolê bilîze yani bê akademî nabe ji xwe û karê akademî tiştekî dinê karê tîma pêşbas tiştekî dinê tîma te profesyonel e û pêvajiyeke dinê akademî pêvajiyekê dinê wir de akademî te perwerde dike yani bê wê nabe û ez bawerim ku ew kesên ku vî kar û barî re alaqedarin vêya baş dizanin vê baş bizanin jî divir de ekola Swêdê tiştekî dinê yani heya em bêjin 14-15 saliya ew şêwazeke dinê dimeşînin em bêjin Katalonî şêwazeke din diveşînin İngilîzî şêwazeke din diveşînin helbet şêwazeke wanî taybet jî ji bo Swêdê heye yani tiştek ez dixwazim ez de tişta dixwazim yek li Swêdê ya jî li hemû dinyayê ya jî li hinek bajaran futbolistên ku ji akademiya dal Kurdê derketine karibin diqadin kur û geşte bilîzin ev yek ya didoa jî beriya ku ez bimirim ez dixwazim ku dal Kurd di turnuvayeke UEFA'yê de weke Şampiyonlar Lîgî ya jî weke Liga Kupaya ya UEFA'yê de tê bikoşe ez vana bibînim yani daxwaziya min vê meselê de jî ev e loma akademî ji xwe yani nayê ihmal kirin yani çawa bê taraftar nabe tîmek bê akademî jî nikare xwe tov bike xwe av bike di xeyala te de kekalî ku dal Kurd û Amedspor bi hevdûr bilîzin maçekî maçek dostane xeyalê ku re jî heye di 2014 di 2014 de bu navê wê ne Amedspor bu navê wê Diyarbakır Büyükşehir Belediye bû min Diyarbakır wan wê maçê ez û birêz Remezan Qizilkereka hev me maçê temaşe kir rastî quş li Diyarbakır Büyükşehir Belediye qetandin min rica kirim ku bira bisekinin keke Remezan distêfa ji wan re bilind kir maç 3-0 ma yani lê dixwazim yani ne tele Amedspor mesela yani kimeke ya Wanê ya Batmanê ya Mêrdînê ama di heman seviyede yani ne ku heman seviyede heman yani teorî de praktîkê de mümkün e lê yani pir rehet dal Kurd kare hera li wir bilîze lê Türk wek her tiştî karin ji bo vî jî astengiya hema derxin ya bira Amedspor bibe şampiyona Süper Liga Tirkî aynen û bira dal Kurd bibe şampiyona Allsvenskanê UEFA wa bîne bahev aynen zêde ku kes astenga derxe futbol olamaz bine yani futbol defeteke wiha dide ha siyaset de tinê çima nikare Amedspor bigirin bila ku Amedspor endamê
Yekîtiya Avrupa'ya ye. Edebena. Partiyen dirêna. Wekî keke enwekî got, yani çima ev ji bo siyasetê jî alaveke pir mezin e. Bazı roja carekê dikarî mîtîngekê çekî. Ya mesela do yekşembû 25,000 insan li stadyuma Diyarbekir hatine bahev. Aşwere siyaset ne temase. Ka ji bo seminerekê wan ji bo 10 insana bîne bahev çawa em kezebra çî didin. Ab fikandinekê 25,000 insan tên. De hadi fermo keremkin. Na. باش ez tişkî pirsim keke Alî li berê jî du cara di münasebetên cuda pirsiye na ev Ahmet Spor te Pirtûkek derheqê ve dinîsan. Ne warî? O çapa wê belkî 2000 ne warî? Ez ê bêjim ez ê li her platforma veya bêjim binere o di projeya te de li ser Dal Kurdê jî kitêb hebû. O kitêba te derket ew 25,000 ku çûyî stadyumê 2000 kitêbê te yî ku derheqê Ahmet Sporê hatin çapkirin hîna çapayekê neqetiyayî. Ev çi gelo bersiva vêyan cem te yî? Heye çawa vekireke ku bela ku em ne PKK'yîne, bela ku em de deqalî kevinin ambargoyeke aşkere yani naxwazin ku tu ne çi biyat nekî, tu ne çi tu nebêjî bijî serok nizam çê kes pêşa te ve nake ya ne hewcî şirovekirine yani gelek aşkere yani ew jî bela ku di nava wan de yekî weke min ku bi futbolê eleqedar nîne dengê min nabirin rojekê jî gotareke min parve nekirine yani dev ji kitabê berde gotareke min parve nekirine em bêjin axaftineke min li ser wan parve nekirine erê vêga rê li ber parvekirinê nagirin lê bela ku alternatîf tune yani ku alternatîfe wê jî bikin. Kek Mehdi fermo. Vaqtê Solata girtiye. me jî bi rastî dereke sohbet pir xweş diçe. Temaşevan jî me temaşe dikin. Şîroveyên xweş jî tên. Kek Alî tu biryar bide em herin Kurdistanê yan em herin du favoriyên tên du favoriyên tên mezin hene. Ya xwekir zanî hat dilka xwe xiste nava ewkê min dilê min ne hewcî Ahmet Sporê ne dev jê berda. Em behsa wir nekin tu dibêjin. Na. Wê çaxê du favoriyê te hene Guardiola û Klopp. Erê wallah. Em derbasî wir bin yan em behsa Batmanê nekin tu dibê. Batmanê hê nebûye şampiyon çûl Elazığê ew jî du yek têk çûn no. Ama ew zêde ye yani yani heya heftikî te heftiya wê şampiyonetiya xwe îlan Yani dike. heftiya ku were wê maç li Batmanê ve an vaşkekir Enwera jî dibêjim ku ew jî were bira bismil me bibe her li Batmanê maça Batman Petrolsporê temaşe bikin û piştî wê jî em li ser Batman Petrolspor sen şampiyonetiya wê biaxivin. O Ahmet Spor jî xwe ji bo tilayê playoffê te dikoşe di rêza duya de ye. Valla ji bo playoffê jî min tiştek nenivîsan. Ava dibêjim herkes re dengên bira here herkesî. Baş e em werin futbola modern ku yanî bi rastî meriva wiha xweş dike ku di rahênerên zîrek vê heftê hatin hemberî hevdû ku Elî Fikrî Şix jî hertim pesnê wan dide yek jî Guardiola rahênerê Manchester City û yê din jî Jürgen Klopp rahênerê Liverpool. Te got ez dixwazî ser wan tişkî bêjim maç li Manchesterê bû di do man di navbera wan de tenê puwanek heye Lîga Premier ku hemû cîhan temaşe dike. Fermo kek Elî ji bo tî maçê Ku do yekî kamerayekî tê xista vê mala min keke mir şikî bêjê. Kek Alî ûn çûn ciyekî ku ez qet jê xerîbim heger û musxedan bidin ez ê derkevim îja kek Alî te tişek got te got hefta pêşiya me maça Batmanê Erê Batmanê. Tamam ez Ku pêşbazê xwe têk bibe ku pêşbazê xwe têk bibe wê şampiyonetiya xwe îlan bike.
استن توردگرم ام دهرن و ازم خدا خوش رو بخوازم باش سپاس حسین نرن گله سپاس کنه و شبا روزا و کک علی و تفش و ببین خوشیه شخوا 10 دقیقه ما کک انور بتخوازی بسکنجی یعنی برا کک علی مانچا منچستر و لیورپول شروع بکن 10 دقیقه ما روزا تجي بسكنه تخوازي والله اريد كيك علي فرمو بيني ام بالصالات بلدت ساكنين ما عسكريات تكر قيام كده خاف ساكن كيك علي كاميرا تير بحثا بان فافوريتي خوبك يعني براستيك ودو يكي قمر اكتخصنا كوشا في اوضاع من وي يكي دين بديتنا يعني إذا أشقلوب شي حستكم يعني مثلا فوتبول ده ريبري من بيب جوارديولا از بي باورم بشك بيقارم لي أشبرش قلوب شي حستكم يعني دكازيك وأجوان حستكم حتى بيش بازيها ودكازيك خدي فكر دكازيك يعني في كاري كرنا صنعات قوا ليفربول اريشت كي از دي سال سر بيامه قوا ماجستر يعني لما مشي مراكز كرت تاتو تاكي والله سري نجيب دال كردي والي كري كيف ويدو خدي مدو كيفا غوري مانجو كري النظام غوري مانجو شوا كيف كلي از دزانك او كيف بو يعني يك تشتكي مو فاهم لك جوار دادم برناردو سيلفا يعني بيب جوارديولا ووظيفدار كربوكو ده هر حرامي ده ببا او تتقالك وتيمي بحفره وحبزلقينه يعني مثلا افدي فكرياتا ليستيكا بيب جوارديولا تنه çünkü بيب جوارديولا دفي ليستيكا ده aslında ki kuşkiya harami dertin bir imkanı bir harami çareserdike ne ku yeki veke navend harama erişi ve harama qada navin ve evki jimra evçteki pek basit hatli medit ku ev khaf keke le küfşe ku pek nanin bela Sterling ve navi wancızanın enzam Raheem Sterling ya Sterling يعني دي ماتش اوكو نافيتشي جوارديولا بدي سانتر فوراليست يك جيسوس يك ستورلينج جبوكو بيشيا وان وكه لاستقوانكي قادا نافين تاني هر درا توبي جبوكو هرمن باراستنا ليفربول پر فرابن دودا كاربن جي bazılarını جي توبيني بدرس بخير ليه طبيب قلوب فيدي و ديسا جوارديولا جبو قلوب جي خاف كيك تشكر بو جي قال ماني خد دست بيتكر و نو هم بيجن جنشكا و توبي تاوتنا هف سكنينكو برا ليفربول ورين دست بريسي بكن لي قد قلوب izin neda yeki peve tene jotara dgo te hari u çarkez yani Salah Mane u Firmino avanaji li paşya wan diman çima diman bela ku diciye xwe neda laqiyan henga herem dernet ketne holê yani çawa bêjim yani müzikek bu weke çiroka keke enver ku çawa teherrike li hengêvî bi hevre diaxivin ودقرين وياجي انك تشتاج هفت خوازن ياجي دبي دنجيه كده هتنك تشتاج بهفره بارفت بكل جيبو من ماتش تشيكي وهابو بر انتي كبو وازقلك كيف شي خاص يعني الجوار الروي والنيرم كنت تشتك از دبيجن المجيه ودا ناقجه دركي قواك از باسا فوتبولستات نا كيك علي دوا بعستكي اجابه ماتشي دفيا مرو للصحيح تماشا بكرانا بأنوار وی هفکارک میدن باطانا سیدا البشن نا سیدا البشن چیه بار کریه چیه لندن چیه انگلترا انگلستانه yani dbe gerem bibinin o bahsavan maça bkeşmara ya dbe em herin cemi em herin maça yani
Var Abaş maça. Abaş em herin cem. Hem herin ceme yani. Yani İşi mesaiye xomere cahidin belgeri İngiltere'yi ev işi akılayı. Abaş em herin akabi. Yani her istifa derece İzmir'i berdan ya. Yani Oh. çüyü kar evye neyse evye Seydar Ben Efe'yle. de futbol Asıl çiye çünkü Jboma çiye merkeza futbol çiye İngiltere yani. ya necmo debara xwe çüyü necmo futbol çüyü. İro tima wî Tottenham 4 gola avêtiye na kêf wî bû jî eger bahatana me kêf kirana Rezil, reistikeke rezil 4-0 hat. Neku jî Seydara bêjin. temaşa dike wa temaşa dike Aston Villa valla bin li Tottenham çıkan li çoba futbolda ev heye yani. Li hevre rastı. erê de ez hêvî dikim rojek em bibin mêvanê wî me bibe maça Em herin em havînî em herin mevanî. erê baş e wala wextê me wek avê herkî kekin wer spas ji bo beşdarbûna te jî her wiha roza spas ji bo te jî gelek spas Bila şevê roza bû xwe ew pirsêvî. wala nizam hinek şîrovên wila xweş hene eger hûn bixwazin ez rola Mehdi jêgirt wala. Na bibe hevkarê me, keke me dî, teklîfeke xweşik lê bike bira be hevkarê me wala. kî ji kê re bikim Ji rozara me. ha roza wek min got destpêkê de wek min got ya yani ciyekî Kurd lê hebe roza tu carî nabêje na û tê wexta lazim be kengî bixwaze jî mêvana me Başlavê mere Kurd bû û hayê Mehdi. erê paşnavê me re Kurd em se Kekalî ez bîranînek xwe bêjim li ser te got min nemazanî bû ez ê bû kija alî kêfxweş bim dema ku yani em li Stockholmin û em li Hamarbî heye li Stockholm tîma Hamarbî em jî Hamarbî digirin terefdarê Hamarbî ne ya ez jî Hamarbî alîgirên ewka ye ha tîma karkera ye ya îca kumê me heyî û dorbenda me heyî a Hamarbî Dalkurd çêbû dêm Dalkurdin îca em çûn maça Hamarbî û Dalkurd îca tabii Hamarbî Dalkurd tek dibir valla. Pir ji lêsika Hamarbî astikir. pir xweş dilîzim bi rastî pir xweş Ez çûm yek maça Dalkurdî ew jî awê Hamarbî bû bi rastî. Sî û pênc deqê pêşî de bû 5-0. Ez nav temaşemanê Hamarbî bûm. Yani ez çûm min hewlûra cîdît min nizeyb ez cara pêşî li Swêdê çûm maçekê. Hinek sırpê wî hebûn, yekî ji Kurd hebû te Hamarbî de. Navî çi bûmiş bîra kir. kîjan Tu neva bû hema ez paşpaşkî ji nevan birevî ama neyse baş û a baş dar Kurdê xolek avît û ez ji nevan rabûm wek roza bisketê ew raxîse bi xwe hewa xist kişan min êrî we got ev kî Valla ev jî maça Hamarbî û Dalkurdê were ad serê min yani berê em terefdarê Hamarbî bûn û durê dî Dalkurd bûn çûm aliyê Dalkurdê bêguman bi ala xwe lê heste guhertî bûm tabii divê naberê de em jinên Kurd jî ji bîr nekin bi rastî tîmên wan jî gelek serkeftî ne a Dalkurdê jî yani maça xwe dawî li hember derbiya Uppsalayê li hember Siriusê 5-0 qezeş kirine keçên Dalkurdê û her wiha tîma Amedsporê a jina jî her çi qas vê heftê ketin nav hev porê hevdû kişandin şer kirin jî dîsa jî bajarê Diyarbekir xweş temsîl dikin wek jinên Kurd di Lîga Süper ya bawerim Süperê ne var Süper ya Ali hebû ji wana pir reaksiyon çêbûk û yani welew ku jin bi jî ew tiştekî divê şaşiya xwe ozra xwe bixwazin ji we jî gelek reaksiyon çêbû di Twitterê ne war Ali ew ne yani tamam yani belkî ya belkî neheqî jî dawê lê hat kirin feqet ji wir dest pê kirê ew jî divê me destîşan bikin
كيك علي بحق بو يعني رخنا خدا باشا هنا تشكيل بيجن يعني Ya صعوبات şöyle hoş bu. Spaslarım, Rozda spaslarım ki Enver. Brastıcı keyif şeystan yani. ولا جبنا من غريب طبي جرى بيشي از بشتاري برنامج واحد Ezu keke meydi ve keddi pira mırmırmına meder. Ve ev pır hoş bu ya. ام جي سپاسیا دکن اجی سپاسیا دکن مجبور يا شوا انور توار بيجي تقلجيه مشهوريه ديريك سبوري بچی دیرک سپور دلیسم دکن دبي از خو ستارت نوم بكم قالوا فارقين وديريك ناتن جمع يبدو خد علي فكري شغش باطمان ترانسفيري فارقين يبقوا تمام ده Derik ya Merdin'e bavim. Farkı ماتشن واكتنا بنا لا amatör amatör حقش مردين ادريس شو وما اجي لبس من المدليست ها ازويج بيش اجي قلجي بس من الفوق راستي لا ود ما تشتكي نهيم بون كيك مادي انا بقول ليست حيا عمري خوي بيجي مفتوح انت خلاجيك باش بو يعني ورد kamera ورسمه متن اللي ورد بطن Evir dibe ova aslanların hele işte duandetine. كيف علي تتكيجان بوزيشن تدليس Joker bu kekin Joker. Şükür lazım. ده نمره No, yani kır lazım dersin. Baz, Santrfor, Kadanavin, Libero. Müjde hast gerçek bu. Tev ne? Aşkı bu tev. مچیروکا وی نویسان دیتونو زانه اره اما بخویم جارکی شخوا تد برنامه سیداده تگو علی فکری شق جمرد بیجه رومانانه نفسینا تپر خوش چیروکا دنفسینی ایجا چیروکا علی فکری جی بنفسینه بیچاره من نویسی Sandiye. ها من ندیت یبن با اوکریه وسيداد بيجا سرمن سرچاوا ورن انجلترا والله ريا تماشا کرنا ماچا زندگی ور چه بو اذا ليس برا سيدا باش بتجيبه بقى ام يهرم جميع اي باشا سباس ام خاطري خوش تماشاوان ام بخوازن تماشاوان نجا ايرو برنامه ما اناليز بكتر صحبتك قال لك خوش بداوي بو اسباس كم جبو همو میوانن فوتبال شیراوه حیا برنامه اکدن بمینن دخیر و خشیده ایوار باش Hatri ve evar baş. Spasla.